Самый главный праздник в Латвии – это ночь с 23 по 24. День равен ночь. И фактически всегда костры тлеют. И в этом смысле вот они идут, перепрыгивают через костры тоже. В этом смысле вот 23-24 это самое-самое главное. Вот тогда нужно поехать в Латвию и ощутить эту атмосферу. Вот это все веками развивалось. Латвияда эн муим байрамы 23 дортусуне геже, кун геженен бір. Вақыт атеш яна. Адамлар атешнын устунден секіріп кечелер. 23 дортусы эн муимле. О вақыт Латвияға кетмеге керек. Бұны эпсіні дуймақ үшін. Эрші асырларнен инкишаф етейді. Оның үшін бұл адатлер өзгүнлер. Білмейм насыл олар бұл байрамны 9 асырда қайды тейділер. Ама шынды көргеніңіз кеби, бұл асырларды бамында истидатыны сақлай білдік. Менімже украинлер үшін не ойнағаныны, насыл ойнағаныны білмек мерақлыдыр. Ве ен асасы вақытны яқшы кечірмекті. Разница между Киевом и Ригой не такая большая. Ну, все-таки какие-то... Біз фарқлы олып та ошаймыз. Мен шымды Киевде çalışам. Киевнің Ригының фарқы бұйық дегіл. Ама муим анламылар турмушта бар. Біздің фарқымыз бұйық дегіл. Мен нені en çok бегенем, бізде Киевде Ригадан делегациясы бар. Мұтлақа саяси олмасын, бірқач hafta evvel Латвия университетін тарих бөлігінің 40 талебе келгенеді. Олар Шевченко университетіне келгенлер. Біз олардың көріштік, лаф еттік, дуйдым ки, Украинаға мирағы бар. Менімже олар ершіні бегенділер. Тарих музейінде олған еділер. Шевченко университетінің талебелерін көрішіп, мұны қашалар етеділер. Мен оларға айтқанымны, Украин талебелерді Украин ве Латвиялы бағларны угренселер яқшы олар еді. Ишлеріні ясса еділер. Писали работы. Мне кажется, сегодня вообще и в Украине, и в Латвии изучать историю не популярно. Ну, потому что это немножко другой период. В мое время... Менімже әмді Украинда, әм Латвияда тарихны угренмеге асылда рағбетлі дігіл. Чүнке о біраз башқа девір. Менің вақытта тарих бөлігінде бір еріне уч адам ярышы бар еді. Шымды оле ярыш йоқ. Оқуқи иқтисади сияси биналар рағбетлідір. Шымды кой ходжалы университеті кенеден çalışқаныны яқшыдыр. Айдын ке кой ходжалық зинатында мутихассыз иқтисадиятны девам етіп оламасын. Эркес оқуқчы адлиеже оламаз. Сізде бізде ой санайына бақмада аграр ülkelerimiz. Ваш потенциал в аграрной сфере намного выше, чем латвийский. Все, что касается зерна и так далее. У вас одна Черниговская область производит больше зерна, чем вся Латвия. Аграр саада Украинисидаты Латвиялыдан да юксек. Богданен бақлы шейлер ве иляхре. Сізінки тек Чернигов вилиятыныз бұтын Латвиядан зиеде богдайны чықара. Бұл истедат Украинада çalışсын деп бізді кенеді насыл олса да тәжірибеміз бар. Бұра ядаты қой қожалық олсын. Бізім ішдішлігіміз тек аграр дегіл. Арби саамыз да яқшынки шафете. Кечінде Алманияда нақлие назерлері көріші еділер. Яни шимар женю паят. Бізде Украинаға уч айда ихрajının Усыву отусваищыха. Бу демек Украинадаки вазиеты иелеше. Бутун саларда ве мисал оларах ато зонасында аскерлерге ярдымы. И мы взяли на себя обязательства не только правительства. Вот у нас есть правительственная программа, которая позволяет лечиться воинам АТО, например, в Латвии. Біз әр вақыт Шарки Украинада олған вақаларны, қасиветні жан юріктен дуя едік. Бізде программамыз бар. О ато аскерлерге Латвияда тедавирлемеге фырсат берем. Ама біз сейман или балаларны девам етеміз. Меселя, Латвияның ве Украинаның ішдішлігі или. Денізіні кормеген балалар девам еттілер. Садежі Латвияға келмек. Да ярдымын топлуғы ватандаш севейді олына. Bir юк 6 тонна олған еді. Сонки бұ юк қач олған еді. Адамлар енді келіп айталар. Біз ярдым етмеге Ситуация 2014 года, они как-то просто в себя вот эту идентичность почувствовали еще больше. У нас где-то около 50 тысяч сейчас украинцев, они приехали после Второй мировой войны. Но что очень важно, в Риге есть украинская школа, которая финансирует... Илбетте буюк рольну Латвиядaki Украин жематы ойнай. Меркеде бу йыллар девамында ойз тамырларны жойған адамлар. Я 2014 сенеден сон эршей денішті. Олар ойз тамырларны қатырламаға башладылар. Бізде украинлерінің тек елі sayısı бар. Олар екінші жан жеңктен сон келгенеділер. Да не муим. Ригада Украин мектебі бар. Она ақчаны Латвиялы үкіметі берем. Яни балалар Украин тілінде эршейні угренелер. Бүгін Латвия ичун не муим.
муйым. Украин олган сон озыны Украин деп сайсын. Совет вакытларда лихлер біле рус тілінде ве латыш тілінде лаф еткенде лихлер бар еді. Бу манада бізім үчүн пек муйым. Адам Украин олганда, Латвияда яшаганда озыны Украин деп дуйса, өз медениетіне ашлансын. Бізде Украин жематы яшай. Олар озыны онайтлы деп дуйганыны ве Украинанын миракларыны көстергенini пек муйым. Умуми бир курек олмасын. Чернига велиятынде нежин шейрі бар. Анда бізім намлы ресамы яшай. Мен мында келгенімде невел озун біле білме едім. Харкивде бірінші жан-жек вақытларында 15 бин латыш яшай еді. Анда Юнилет Сауэ мимарджи бар. Яни Сезолен стельшинасы бар. Олар анда олған еділер. Шындыв Харкивде мермер ташлар бар. Біз топламны яратмаға істейік. Латвиялы Украинлы мунасибет ба хақында. Бізде 89-й сенеден башлап 91-й сенеге қадар. Бұтын атыларыны дәнештіргенлер. Мен білесем, Ленин абидесіні 89-й сенеде йоқ еттілер. Уэр өлкенің ве халқының сайлавы олмаға керек. Это должно быть выбором каждой страны и народа. Вот когда я был в Харькове, я помню, мне говорили, что с обладминистрацией, было место, где с девушкой встретиться, там, пиво выпить, где уже Ленин не носил этого идеологического оттенка, но он там был. Мен Харкивде олғанда мана айта айдылерге, қызнен меселя күрішмеге кетесін. Ленин манасы энде жоқ, ама о олғанды. Бізім өчін коммунизм мевкюреден вазгечмеге муим олғаныды. Біз ешғал олғанымызны дуя едік, ве бұл манада бізім өчін о мантықлы олғаныды. Мен Рига соғықларының совет адыларыны энде қатырламайым. Ама мен білем бари. Насыл Ленин, насыл Гитлер адыны ташы еді. Мен оны білем. Украинада бүгін Авропа еждешлік yolunun kete. Siz bizim tecrübemizge baka bilesiz. Sizge meraklı olgan şeylerini almağa mümkün. Böyle alıp, Latviyalı tecrübeni Ukrayna'da kullanmağa olmaz. Çünkü asılda biz farklı devletlerimiz. Siz büyük devletsiniz, biz büyük değiliz. Sanki tarihiniz var, bizimki başka. Biz müstakilligini ilinin 17'sinden 40 seneden bekleydik. Sovet arbiyi kelgen. Biz Avropalı siyasi haritasında kayıp olduk. Biz 91. senege kadar 51 sene bekleydik. Ve öz müstakilligini yerine getirebildik. 51 sene büyük devir. Çok şey juyulgan edi. В чем начинался 17 июня 40 года? Были депортации. Две депортации. 14 июня 41 года, где пострадали жители также Западной Украины. 25 марта 49 года. Birinjiden, erşe ilinin 17'sinden 40 seneden başlangan edi. Sürgünlükler olgan edi. İki sürgünlük. 41. senede ilinin 14'sünde daha harbi Ukrayna'nın sakinleri zararlandılar ve 49. senede Mart'ın 25'inde. Yani binlerce adam juyuldu. Ondan gayrı ikinci cihan jeng sonra icretti. Adamlar harpka ketkenler. Biz halkımızın güçlü akli istedatını joydu. Elbette o tasir etken. Daha bu 50 yıl devamında etnik terkibi dönüşken. 49. senede latışlarının sayısı 75% olgan edi. 89. senede ise 52%. Ondan gayrı totalitar tertibatı. Siz bilgeniniz gibi Rossiyada bileler nasıl o adamlarını horlanaydı. Elbette biz 92. senede müstakilligini yerine getirip 20 seneden belki zayıf edik. Şüphesiz bugün sizin alınızda 25 yıl geçti. Ukrayna müstakil devlet gibi olgan. Lakin siz şimdi biz 91. senede yapkanlarımızı etesiz. Baltiyalı ülkelerinin tecrübesi Ukrayna için meraklı olabilir. Öz doğru yolunu tapmak için sizin kim bilir hususiyetlerini dikkatka alıp o gen nasıl ketmege gerekligini. Ufak memleket için diplomatlar az olganda, yani bu bir taraftan başkasına geçiş var. Biz bütün resurslarını bir vilayetine toplap olamayız. Elbette sizin için Ukrayna benim için oyga yakın olgan ülkege kelmek gibi. En esası çalışmağa gerek. Latviya için bugün o pek mühim. Biz müstakilligini 91. senede yerine getirdik. Bizge bu müstakilligini güçlü etmek için her şeyini yapmak gerek. Onu her gün güçlü etmege gerek. Biz Ukrayna'nın münasebetlerini biz Avropa Birliği'nin kısmı olganına göre etemiz. Yani bizde zengin istidatımız var. Lekin biz NATO ile bağını dikkatka almağa gerekmez. Очень важно, что Латвия, как страна Европейского Союза и НАТО, может влиять на позицию Европейского Союза и НАТО. И в этом смысле, так как отношения с Украиной для нас очень важны. Ne mühimli ki, Latviya NATO ve Avropa Birliği'nin ülke olarak Avropa Birliği'nin ve NATO'nun bağına tesir edebilir. Bizge Ukrayna ile münasebetimiz pek mühim olganına göre biz bilgenimiz kadar Ukraynaga kol tutmağa tırışamız. Şimdi Kırım'ın işgal etübünün kabul etmemesi de Avropa Birliği'nin kararı olan. Bu demek inanıp beklemege gerek. Biz ümit beslep bekledik ve erşini becerdik.
Авропада бірлігі өз хосусиетлеріні сақламақ үшін ең яқшы сайлавдыр. Бізде өз тарихи тәжірибеміз бар. Бізде bu asır devamında ошамаған этносы яратылған. Біз яшағанынымыз кеби яшамаға істейміз. Является самым архиприоритетом. У нас есть свой исторический опыт. У нас создан все-таки за эти века уникальный этнос. И мы хотим жить так, как мы живем.